Webafethu akuwona umlando la isibhanka uqobo lwaso. Sikhuluma ngengoma kaMthandeni ahamba ke nentokazi ke uMahuke lapha ke esivele ke yahlanganisa ke u10 million ke lapha ke viewers ke on YouTube ke. Lo 10 million ihlanganisa namhlanje ke ezinyangeni ezimbili nje vo. Nalezi inyanga zihlangane ke khona namhlanje. Le ngoma bafethu ke njengoba iphumile ke sayibona ke ihlala kuma trending song iqeda inyanga iwunombolo 1. Yayenza imhlolo ya break ama record left and right. Angawona amaskandi kuphela kodwa ke namanye ama-genre ke athinta ke noma ke akhona ke ezindimeni zemculo. Le ngoma iyenze imhlolo njengoba ke namhlanje iyenza ke lapha ke u10 million ke viewers iphinde futhi ke iyenza ke inyanga yesibili ke namhlanje. Lento bafuthu enkulu kakhulu endimeni kaMaskandi into eqalayo futhi ke ibonakala sengazuthi ke iyinto okungelula ukuthi iphinde iqhubeke kalula ngoba siyakhumbula bafethu le ngoma ke akukade iphumile kodwa nje ibonakala ke yenza amawololo ayisimanga ke lapha ke asike simbone nje uMthandeni umfoko amanqele ke lapha ke ekutheni ke ubuchule bakhe ubuhlakali bakhe ke njengo Samson akwazi ke ukuthi ke adonse intombazane ke yamapiano ke benze into ecokeme edlula imlando ekhona kuMaskandi maqede isha yonke imlando maqede futhi ilide yonke imlando bafethu ilezo.